máis o concurso coreográfico do Conservatorio Profesional de Danza de Lugo, que temos a oportunidade de realizar no Auditorio Gustavo Freire gracias ao patrocinio da Área de Cultura do Concello de Lugo. O concurso coreográfico ten como fin desenvolver a creatividade dancística e coreográfica do noso alumnado. Este ano homenaxearemos a Rudolf von Laban, coreógrafo e investigador do movimento, considerado un dos teóricos máis influíntes na danza moderna. As coreografías foron creadas, preparadas e ensaiadas exclusivamente polos propios alumnos e alumnas. O público poderá votar a través das papeletas distribuídas á entrada a un grupo participante. É moi importante ter en conta que hai que votar a un só grupo entre todos os participantes. As papeletas se recollerán rapidamente en canto remate o concurso e non se contabilizarán aquelas papeletas con máis dun voto. Vos recordamos que non está permitido o uso do teléfono móvil, cámaras fotográficas ou grabacións durante o espectáculo. Imos presentar os participantes comenzando pola primeira categoría. Primeira categoría, Grupo As Von Laban. Participantes, Lola, Ariana, Irea e Antía. Coreografía, Von Laban cos ollos. Música, Tu recuerdo y yo. Grupo As Emocións. Participantes: Uxía Alonso, Uxía Miguel,
Irene Sisto, Nayara, Martina, Antía Lema, Silvana, coreografía As Emocións, música Jeff Durán. As Stars. Participantes: Carla Rodríguez, Carla Buín e Graciela Lujilde. Coreografía Golden Ballet. Música Place, de Dixon. Grupo Xuntas o Mellor. Participantes: Iria Buín, Nora Xiana e Ana Ruiz. Coreografía Te intento coller. Música Not Easy.
It's not easy, no, it's not easy. It's not easy breaking your heart. It's not easy, no, it's not easy. It's not easy breaking your heart. We were two dumb kids, full of grand ideas. We knew this wouldn't from the start. From how we burned, you and I, we learned. It's not easy breaking your heart. It's not easy, no, it's not easy. It's not easy breaking your heart. It's not easy, no, it's not easy. It's not easy breaking your heart. We were two dumb kids, full of hopes and fears, growing further and further apart. So you shook your head, looked at me and said, it's not easy breaking your heart. It's not easy, it's not easy, it's not easy, not easy, not easy breaking your heart. We started small and conquered it all. Came from nothing but knew we were ball. Some looked at us and said we were far. We trying to do it big like no one done it before. I remember that hole in the wall. 12 of us on the bus, we was all going hard. Waiting for hard work to pay off. He'll come and take your spot if you take a day off. It's not easy. Grupo Pasando Rato con Rudolf. Participantes Lucía, Atenea y Camino. Coreografía bailando como a técnica de Rudolf von Laban. Música solo de danza contemporánea. Olvido.
A partir da peza anterior, entramos na segunda categoría, perdón. Grupo Laban 2.0. Participantes Amparo Silva, Aroa Pérez e Marta Montes. Coreografía Únicamente Son Humán. Música Human Rock Bon Mem. Maybe I'm blind, thinking I can see through this and see what's behind. Got no way to prove it, so maybe I'm lying. But I'm only human after all. I'm only human after all. Don't put your blame on me. Don't put your blame on me. Take a look in the mirror, what do you see? You see it clearer, all you can see. In what you believe, 'cause I'm only human after all, and you're only human after all. Don't put the blame on me. Don't put your blame on me. Oh, some people got the real problems. Some people out of love. Some people think I can solve them. But Lord heavens above, I'm only human after all. I'm only human after all. Don't put the blame on me. Don't put the blame on me. Don't ask my opinion, don't ask me to lie, and beg for forgiveness for making you cry. For making you cry. 'Cause I'm only human after all. I'm only human after all. Don't put your blame on me. Don't put the blame on me. Oh, some people got the real problem. Some people out of love. Some people think I can solve them. Lord heavens above, I'm only human after all. I'm only human after all. Don't put the blame on me. Don't put the blame on me. I'm only human. I made mistakes. I'm only human. All it takes to put the blame on me. Don't put the blame on me. 'Cause I'm no prophet or Messiah. You should go looking somewhere high. I'm only human after all. I'm only human after all. Don't put the blame on me. Don't put the blame on me. Grupo Dreamers. Participantes Jesús Fagil, Carmen Gao e Sofía Carrizo. Coreografía Dreaming. Música Pompey Glee. I was left to my own device.
Destellos. Participantes: Andrea, Sofía y Alba. Coreografía, creación. Música, René Aubry. Olvido. As tres lavan. Participantes: Lucía Álvarez Pardo, Laura Souto Pérez e Valentina Reza. Coreografía: As estrelas. Música: Katy Perry.
Grupo As Lavan. Participantes Sara Castro, Carlota Novo e Carla Martínez. Coreografía Lavan con Nós. Música de Guier Dance Instrumental. Indila. Grupo Cristal Sedán. Participantes Laura, Aroa, Claudia y Dayana. Coreografía Los Cristales. Música La Gran Cascada.
Primera categoría. Grupo Alilena. Participantes Alison Abuin Peña e Elena Silva. Coreografía En Mundos Diferentes. Música Human de Cristina Ferri. Stay awake for days if that's what you want. Be a number one. I can fake a smile. I can force a laugh. I can dance and play the part. That's what you ask. Give you all I am. I can do it. I can do it. I can do it. But I'm only human, and I bleed when I fall down. I'm only human, and I crash and I break down. Your words in my head, knives in my heart. You build me up and then I fall apart, 'cause I'm only human. I can turn it on. Grupo Wake in Gold e Cali Remix. Participantes Laura Carreira y Sheila Illán. Coreografía Let Me Love You. Música Ariana Grande. Skates down like a parachute. Bricks on my shoulders. Oh, this gravity hurts when you don't shoot. I'm pulling my weight in. Don't be anxious, don't be but I can't live this on my own. Pulling my weight in. Don't be anxious, don't be but I can't live this on my own.
acaba de actuar figura nas papeletas como Diversity. Grupo Who Life to Dance. Participantes Paula Martínez Maceda, Estefanía Orozco. Coreografía Silent Dance. Música Chasing Cars. If I lay here, if I just lay here, would you lay with me? Just forget the world, forget the weird souls, before we get too old. Show me a garden that's bursting into life. All that I am was here in your perfect eyes. They're all I can see. I don't know where, confused about how as well. Just know that these things will never change for us at all. If I just lay here, would you lie with me and just forget the world? Grupo Twins. Participantes Elena Medina e Judith Roca. Coreografía SOA. Música SOA.
Procederemos agora a recoller as papeletas co voto. Recorden que solamente podemos votar a un grupo. Origen, coreografía Alba Felpete Facal. Música, Hans Zimmer, Dous Cellos. Bailan sexto GPB. Máis forte a cuestión, máis poderosa a catarse. Cando se chega á beira do subconsciente, pérdese o sentido da realidade. Só queda dar un salto de fe.
Vocabulario, coreografía, improvisación estructurada por Ana Belén Ferreiro. Música, Ola Furán Arnals. Bailan tercero e cuarto de profesional. Drácula. Coreografía María Gil. Música Sostakovich. Bailan sexto GPA.
alumnas de sexto GPB. Música, Way Down We Go. Oh, Father, tell me, do we get what we deserve? Oh, we get what we deserve. And where down we go, oh, 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 where down we go, oh, 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 so where down we go, way down we go. Oh, you let your feet run wild. Time has come as we all go down. Yeah, but for the folk, ooh, my, do you dare to look her right in the eyes? Yeah. Oh, 'cause say we run you down to the door. Yeah, someday we run you down till you fall. And they will run you down till you go. Yeah, till you can't grow no more. And where down we go, oh, 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 where down we go, oh, oh. Say where down we go, oh, 'cause say we run you down till you come, oh, way down we go. Where down we go, oh, 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 where down we go, oh, oh, oh. So where down we go, ooh, way down we go. Muiñeira para os areiras, coreografía Cristina Lata, música Nubeira, bailan primeiro GPA e GPB. Thank you.
Improvisación. Coreografía, improvisación estructurada por Julia Penado. Música, Hammers de Nils Frams. Bailan, segundo GPB. Danza, coreografía, Cristina Lata, música, Bieito Romero, bailan, Obradoiro de Danza Galega.
Internacional da Danza celébrase o 29 de abril, dende que foi establecido en 1972 polo Comité Internacional da Danza do Instituto Internacional do Teatro. Esta danza conmemora o nacemento de Jean-Georges Nobert. Cada ano, unha personalidade coñecida do mundo da danza escribe unha mensaxe que será lida en todo o mundo. O obxectivo desta celebración e desa mensaxe é o de unir todas as danzas neste día, para celebrar esta forma de arte e mostrar a súa universidade. A mensaxe do Día Internacional da Danza 2017 foi encargado a recoñecida coreógrafa, bailarina e directora artística americana Trisha Brown, antes do seu falecemento, acontecido o pasado 18 de marzo, polo que finalmente foi elaborado utilizando os seus escritos, reflexións e declaracións, e publicase ademais como homenaxe a ela. Imos ler o mensaxe Día Internacional da Danza. Convertíme en bailarina polo meu desexo a voar. Trascender a gravidade foi algo que sempre me emocionou. Non hai un significado secreto nas miñas obras. Son un exercicio espiritual que toma unha forma física. A danza proxecta e amplía a linguaxe universal da comunicación, dando lugar á alegría e á beleza, ao avance do coñecemento humano. A danza é a posibilidade de crear unha e outra vez no pensamento, na acción, na posta en escena, na interpretación. Os nosos corpos son unha ferramenta para a expresión e non un medio para a representación. Esta sensación libera a nosa creatividade, que é a esencia e o don da capacidade artística. A vida dun artista non termina ca idade, como creen algúns críticos. A danza está feita de persoas, por persoas e ideas. O espectador pode levar a casa o impulso creativo e aplicalo á súa vida diaria. Trisha Brown, 1936-2017. Bailarina, coreógrafa e directora artística. Pasamos agora á entrega de premios por Isabel Méndez, directora do Conservatorio, e a Balbi Meirama, representante da Asociación de Nais e Pais do Conservatorio Profesional de Danza de Lugo. Moi boas tardes, boas noites xa. Chega o momento máis esperado, a entrega de premios, así que non vamos a facelo máis longo. Na primeira categoría, recibe o premio do xurado no concurso coreográfico Rudolf von Laban coa coreografía As Emocións. Por favor, subide ao escenario. Un aplauso moi forte para elas. Vamos agora na primeira categoría co premio do xurado a mellor interpretación, que leva un vale da AMPA para un curso de verano ou el curso de Nadal. Irea Abuín, por favor, ao escenario. Irea.
Procedemos agora coa segunda categoría. Recibe o premio do xurado a coreografía Creación, do grupo Destellos. Venga, máis rápido. Un aplauso. Recibe o premio do xurado a mellor interpretación da segunda categoría, que recibirá un vale da AMPA, Aroa Palmón. Por favor, Aroa. Aplauso. Aroa, por favor. Aroa. Imos coa terceira categoría. Recibe o premio a coreografía Silent Dance, The Whole Life to Dance. Parece que están lejos. ¿Dónde están? Aquí están. Un aplauso. Na terceira categoría, a mellor interpretación é para Judy Roca. Judy, por favor. Recibe o vale da AMPA, un regaliño, un aplauso moi forte. Imos agora co premio a coreografía do Premio Popular, a coreografía máis votada. Nesta ocasión foi Te intento coller, do grupo Xuntas o Mellor. Aquí está. Máis rápido. Un aplauso. E agora continuamos cos premios do concurso de relatos. Agora me vais a ter que axudar porque temos os sobres co pseudónimo da ganadora da primeira categoría, que é Perla. Imos ver quen é. Sara Fernández Pérez, de primeiro B, 8 anos. Por favor, ao escenario. A ver se está aquí hoxe. Non está. Non está. Os relatos serán publicados na página web do Conservatorio e faremos unha lectura de todos os relatos presentados na Biblioteca do Centro. Na segunda categoría, co pseudónimo Valetina, Paula Rodríguez Buide, de terceiro B. Estás aquí, Paula? Imos agora
a entregar o premio a Paula. Un aplauso moi forte para ela. E agora, para terminar, o último premio é para a gañador do debuxo que faremos con el o cartel da Gala de Elemental. É Rubia Galega. Sofía Pérez, de segundo B, por favor, a escenario. Non corras tanto, non corras tanto. Que tens que chegar. Un forte aplauso para ela. Moitas grazas a todos, a todas. Aproveito a ocasión para agradecer aos pais, nais, titores, todo o voso esforzo cada día que traedes aos vosos fillos e fillas ao conservatorio. Espero que o traballo realizado neste escenario hoxe merezca a pena todo o esforzo que poñedes cada día. Moitas grazas a todos e mañá temos o encontro de centros de danza de Galicia, tamén ven un centro de Ponferrada e o Conservatorio de Danza de Gijón, esas 20 horas, como hoxe, aberto ao público ata completar o foro. Moitas grazas.